Poneže Združenje keresturskih paprigarov postiglo zavidni rezultati kolo plasmana paprigi, a novi robotni mesta v Kulskej opštini njet. Keresturci, ali i žitelje okolnih mestov, še barže še preorijentuju na pestovanje paprigi. Presađivanje paprike se završilo. Presadzovanje paprigi še dokončuje i ocenjujem, že u keresturskim hotare budu kolo 100% vekši povrchnosci u odnošenju na Vlonji, da su 400-500 hektari. Širja še povrchnosci i u Lalitju, Kruščiću, Kocure. Lalit i Kruščić maju po 50-60 holjti, a u keresture praktično každa druga hiža posadzela. Čižmorovo, Dragana i Mirko rokami sadza na dvohojtoh. Te jari im hibelo presaditi, a včera, kad ju nabaveli, prišli z robotnikami dokončiti presadzovanje. I ja nje da su zadovoljni z nju. Jedan šator su mal dobri, evo na jednom boku je posadzeni, a evo tu taka hvilja bula, zahladlo i stanula presada. Jednostavno njelje mnje, ali veljim, baš sam, kaže še žalje, že pol šatra mu dobre, pol nje i evo ljudi čekaju. I vekšina muši dokupjovac presadu, hej? Paci, da hto posadzil, ktorý nie sadzi papriky, to ju predaje, a komu treba muši kupiti. Jes ľudzo, ktorým ostane ta da, evo, ne treba mu da ju nje skoči, ljubo to je ovo. Paprigarom i vrani pravja veljku škodu, bo hoć vodu maju po baroh, vykupuju i dziravja civočki za zaljivanje, že bi pili, a nesvidomi su jaku škodu pravja paprigarom, kad muša plata civočki i podzeše zraznadzeń. Skoro šitski šat su osigurani, ali protiv ranog osiguranja njet. Poneže nje došli bozenja ih zabivanja, treba ih ljem plašic po cali dzenje.